bab 271 kariyadu salihin darsu en no yewten annahayu haɗugol anin najisi anin tajassusi afwan fi wiƴƴitagol goɗɗo ko fandalegoy tefugol goɗɗo watta sammo jentagol li kalamin haala goɗɗo man yakurahu on añuɓe istima'ahu jentagol makko jentagol yimɓe ɓe yiɗa ko jentotoɗaɓe kon haɗugol fi ɗum ɗo qala llahu taala ala dali wala tajassasu wa taw wiƴƴundi hakkude juma wa qala taala walladina yu'duna almuminin walmuminati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم هدي والظن سكه فان الظن ان دي سكه اكذب الحديث كبر هيوده كون فين يوتور ولا تحسسوا هي وتون ويجوندي هي وتون سكيتيندو ولا تجسسوا وتون ويجوندي ولا تنافسوا وتون وادمير بنيجي بيجي نيدودي ولا تحاسدوا وتون حاسدوا ولا تباغضوا وتون تكنديران ولا تدابروا وتون هوچنديران تجيون تكوبي بلا ريلاكسيون وكونوا ون عباد الله جاء الله اخوانا نينغو توبه كما امركم الله وان الله يامر يرضون المسلم جل اخو المسلم كمسلم جل لا يظلم وهانا متومد ولا يخذل وهانا مهين ولا يحقر وهانا يرتاد التقوى كل الله غول ها هنا قدو التقوى كل غول ha huna ko ɗo wa shiruna laɗa allah o sappi ila saɗuri faade ɓernde makko nde faade ɓernde maɓɓe nde ko ɗum woni ɗo kon kaka ɓernde legol bi hasbi imrin yoni tun neɗɗo mina char immorde bone an yahqirande o jasintinta akahu muslim musidɗo makko julɗo kullul muslimi ande ɗo kala julɗo ala muslimi ɗo julɗo haramun no harmi damuhu jam makko ɗon wa irduhu e teddugal makko ngal wa malu e jawdi makko ndi e junngo julɗo hedtiɗum e junngo wonɗo wode inna allaha la yanzuru on darata ila lisatikum faade ɓalli mon ɗin juuta janɗa laaɓe wala ila suwarikum wona faade mbadiji mon ɗin no taga no jalbi no laaɓa walakin skoni yanzuru ko darata ila qulubikum ko faade ɓerɗe mon ɗen wa amalikum e golleji mon ɗi est ce que ɓerɗe ɗen no laaɓi est ce que golleji ɗin hino moƴƴi o fi riwayatinare fillahi ɓe maki la tahasadu wa tan hasundir wala tabagadu wa tan tikkidir wala tajassasu wa tan wiƴƴodir wala tahassasu wa tan sikkitindir ولا تناجشوا وتنجافوا وكونوا ون عباد الله جياد الله إخوانا من بطول وفي رواية ناري في الليل لا تدافعوا وتنتجمر ولا تدابروا وتنهجمر ولا تباغضوا وتنتكنر ولا تحاسدوا وتنحاسدوا وكونوا ون عباد الله إخوانا وفي رواية ناري في الليل لا تهاجروا وتنتجمر ولا يبيع وتيي بعضكم يغيم على بيع بعض يدوي نجينكو يوغا بمعنى تأمبالوا ballondir ɓeygu ballondirgol pilasi ballondirgol client fo no naati ɗon rawahu muslim e bi kulli haɗa riwaji dendandangal ɗiɗo riwayaji fo muɗum ko imam muslim ko filli warawal boukhari imam boukhari kadi noon hino fillori e aksara ha ko ɓuuri ɗuɗude kon e ɗum ɗon wan muawiyata ƴetta en mawaye radiallahu taala wi sumitum nani rasulallah ene laɗɗano sallah sallam e ɓulude maka innaka an e ini tabata sa ƴewtike a tefi a watti wiili awratel muslimina fi humpitagol gulɗoji julɗo ɓen awraji julɗo ɓen afsattahum haray a wirtayɓe a bonnayɓe saabu kala mo tefuɗa a wiraymo ella aw kittama a eɓɓay an tofsiɗum ɓe bonnataɓe hadisum sahihum rawahu abu dawud bisnadin sahihin hadise wulure temeɗɗe 5 e 18 wan ibne mas'udin e tawa abdoulah ibne mas'ud radiallahu anhu annahu no kanko utiya bi rajulin o addanano gorko fa qila lahu wi'anama hada fulan o ko kaari taɓotur lihiyatuhu khamran fa qala inna qad nuhina an tajassus e fa qila lahu wi'anama kanko abdullah bin mas'ud hada fulan ndara ay o kaarijo taɓotur lihiyatuhu e ko ɗum woni himo ɓuɓɓinira waare makko nden hamran beere o faanda legoy awa o yara e beere legoy kono ɓe yirali yettere maɓɓe nden ɓe sikku fa qala abdoulah bin mas'ud jaabiɓe inna enen aɗuno hina gomɗi en haɗama ani tajassus wiƴƴitagol goɗɗo ha yiramo ella walakin skoni in yashara lana ko si ƴellitanike en shay'un goɗɗum en nanguidimo e mum kataf
na'khudhu bi jogitoɗen ɗum ɗon ƴetten ɗum ɗon kono amma yen tefumo ha ande ɗum ɗon en haɗama ɗum no harmi. hadithun hasanun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin e dow tugorde ala sharti al-Bukhari e dow sharti imam Bukhari wa Muslim wallahu a'la wa a'lamu.